Bakule bakhona emakhaya ngiyabingelela futhi lapha eSwatini eMbabane khona hlala ngibingelela kakhulu inkosi imbusise Manzini saze wonke nje sanibonana South Africa wonke Zimbabwe Maputo UK nonke nje ningibukela sanibona kule bakhona emakhaya ngithaza mini lo epititive ngiyanthanda kakhulu ke sikhuleke uNkulunkulu amandla uNkulunkulu ophila kuMongcwele siyakhuleka Jehova namhla uNkulunkulu phakade ngiphela abafuna umsebenzi ebadinga inhlanhla mhlawumbe ithwa zabo namadlozi inkosi amakhosi mabe kuhle labafuna kwakha emakhaya yabanenke ama-relationship amakhosi lapho uphakabi uphe badla banesicitho banemasho basindelwa ngamahlobe banenke izingozi into zaba zihambe kahle azikhuleke aziphumeleli ngicela impumelelo kuphela egameni likaJesu uNkulunkulu amandla ngesithiyo esinamandla masizile uGezu phakade amen. Mbukelo khona ekhaya ungadlamini isibongo ngumthandazi uma ukhala ngokuthi awutholi kusizo sohambe kaningi bheka ukuthi umuntu okusizako nina inahambisana nina umuntu okhulekayo nemuntu okhulekayo bahambisana umuntu olande into yakhe ulande into yakhe bahambisana umuntu onedlozi nomuntu onedlozi bahambisana umuntu oyigedla negedla bahambisana umbukele khona ekhaya bheka ukuthi into okusizako lento akusiza ngayo nendlela akusiza ngayo leli yabuwe iyakuvuma indlokho uma ingabe kungenjalo kuzoba nenkinga mbukele khona ekhaya ungaboni mina ngezimoto ineyinkomo inama-truck amaningi ugijime uze kumina yantini ekhwenta engayilanda engisebenza ngayo qeda uyofitile ikusebenzele bheka lokhu nakuwe ukuthi kuyamvuma yini uDlamini kuyamvuma yini uSibani lento uyikhulekele uyithandazele uyicele kwabantu abadala ngasekho emhlabeni ukuthi ngicela ukusizwa mina ngumfoka kaNkosi umfoka Dlamini ngoba isishimo sakhe siyafana nesami naye akalandi okunye mana ngimibheka ngamehlo enyama ngoba awunasho awazi mbukelo khona ekhaya funa uthole ulwazi ukuthi ukuze ngisizakala ngenza kanjani loya muntu loya angangisiza yini na ungafuni into ezingaphezulu kwamandla mbukelo khona ekhaya lo enginako mina yanginelisa mbukelo khona ekhaya ngiyakhuleka mina ngiyathandaza khanda iwasho khande intambo ngakhela abantu amanzi amakhandlela impepha ngendlela engikhona ngayo but bese kufuna into ezingaphezulu kwamandla mina anginazo mbukelo khona ekhaya naloko mina enginako okungangihluphi okwami nabanye abanokwabo asibagxeki iBhayibheli singagxekani umuntu nemuntu uyokwahlula ubani uNkulunkulu ngenzeka mina ngiyagxeka ngenziwa yini umona mbukelo khona ekhaya ngithandaza mina ukuthi kuyakuthanda kakhulu funa ukuthi umuntu okusizako nimoya munye nine naye niyezwana nine naye na ubheke isimo sakhe ubheke isimo sakho ubheke isimo seyidalo zasekhaya ukuthi ziyamvuma lo yamuntu loya ungagijimisa kumina ngoba ubona ukuthi mina ngakhumuzo omkhulu sogijimisa kumina cha ke ungakumuntu even wakhe nje only one room ngesiphiwo sakhe nje wena ungaphila isiphiwo esiphisa umuntu akusiko ukuthi umuntu unani uthengene yini anayo umuntu empilweni yakhe bona bakhona emakhaya sanikhuleke nathi nithola umsebenzi silakhele iwasho mina sekuphethe hlala eMpumalanga ngiyamfaka umuntu ephomeni ngimfaka umuntu ezibene ngilibethele ikhala umuntu sisuse umuntu nabe umuntu athitshuliwe simbise esimeni sakhe inhla yakho mina ngayibisela kuwe ungaphili vale kumobo inkosi ibusise ngikuthanda God bless you ngifonele na ungidinga ngiyabonga.